Ki nongsong snong kalapangam, jongka West Giant Hills District, kila nang duka mensim, namar kesurok ru kim yoshna, bat karep karyang kim yos dang hadu menta, kat bagi karbi pan, kidang yoshna surong hadu menta meneh. Kajing shna ne maramot ya kesurok kendau ke 10 kilometer na lapangap syakhanduli, lapan sangye no na duk kat pratrik mentahi ubnai, namar kajing beta jongki bor penyai district, jongka West Giant Hills District. Henry hapadeng kajing buram ya kajing beta jongki bor penyai district, ki nongsong snong kalapangam, kila nang ketang mensim, banyo iya kajing beteng ya kajing shna surok na ki karbi, jongka langkaroy. Kasnong langkaroy, kadan hapadeng kasnong lapangap, bat kasnong kanduli, bat ki karbi, jongka te kasnong, ki kamba ka langkaroy, kahap hapu West Karbi Anglong District, Assam. Habaya keren bat uwahe snong ma demon mi lingdo, ulay tuhu bagi nongsong snong karbi, hak arpulay trik naitung, ila penjulor ya kesurok kendau na do lapangap syakanduli, dak bapendan kam ya kipu shilum, dak kajing temu ban telep no ya ketika surok kabala rimtam. Hak away pat kaliang, uma lingdo ulay tuhu bagi nongsong snong kalapangap, kisong kuslay halaying halasem, namar kadeka por ban sumar ya ukba balatung balatem, Henry hadu menta meneh nadu ke arpesan trik jeliu kimpat yolat satya ban let syaki hali pentor badan markap berkasnong tak pat jongki karbi. Syuk-syuk kinong syong snong lapangam ki ut kinam bagi pulut kidan hapu snong Henry kim yolet senran syaki hali ki pentor namar ba 4 yo order na ki bor bahalor bat ki keren benya mentoy ayu ban bu pulut nada ki syong tang hapu snong. Tiba kena kejemur gimana?